media ke falam ke bang wan nang duk an Francis untuk kan mate IPP Indigenous People Party yang tenang ko gerila ele tom kopi pot si fini da bangso media ke pama ko kate lalo ele tom media ke panan ko te bangke ele tom karbiang lo la ke ele tom constitution ten stamen tom pan kiraitan long le la ke tom tribal area ala India constitution along article 20 ateng kan ke ele tom long le ke madu tan sutum la pen corporate company puno gadak list tame piune la pen long le na kecerai na ke la ke to tell this la ke la pen 6 idol contribution la ke li tuma protection tribal tribal along le la ke li tuma pan kirai kom che pat ke la contribution pen ke jakong mane li tuma pan pitang sitame li tuma council izatum alang tum kopi ke matan ni litum ajak ding toy ben litum tek long ho ang tan su tum han long ni pata ki ben sing lo la pen sondak taxi wang bom pen non ana bang ke ang kopi lo ang di git bong sini tum tek long lo non bang gi semet 18,000 bigas PDCL tum pan idam tang tamin tum press meet long di lo 18,000 bigas along le corporate company tum pan ko son si ipilong pop ma la sila so adila bangke ingto nangji kusini lutum hang lo demand lo pachini lo la son hak hak si nilutum la bakso a project solar project a panel lutum e kampe kali bonds ta me tum contribution menitum tribal along le along ko son si la wan along le along tum acquisition and claim long ajak kong ilong pok ma la solam nil tum ko piloma idam tang press meet long sta minute tum ngilo la ke ni tum si don de la ke tu teli si la bang so project bang ke cancel nang ji pusin tum hang lo la pen la so deal bang ke pravin pening tonon si cancel tum pan sta minute tum nang li tum media hoy pening tum kong nil tum ning je at lo la solam la si pini le thot sta minute tum la so alam ning je det pen sita me nilitum kopiloma butan ke dak professor pen pada solar project upon scanning area along kido vek atum pen tum chingwai si hala tum pen ka chingwai ting pen nilitum complaints stame natma ki pinang jadim nitum lolo la si jesemet non national commission for scheduled tribe atum along stame nilitum along le nang nilitum na intervene nang jipu nilitum along tum long complain ki file thing si non bang kada pen stame reply bang lo cancel tum pan la pendal district along kilang seri administration tum pan butang pele lo la si la so lo bang ke non ni krep pong mo alang tum reply pinang di tu si kada pen isi order la to lo nang pele lo la si la so ting penil tum di mana bang ke la lo nil tum bang ke by any means pustame nil tum tribal area long le bang ke la ke saving nangji la pen ma do corporate a company tum stame dak aron repin pen illegal sa bang ke dak long pe serai long le pulo bang ke nil tum IPP tum aims and objective lo la sila so ting pen si non nil tum stame account stame nil tum officially stame claim bom lo la pen la so right ting bang si nil tum bang ke let song pon je pat la pen karja tip je pan sin nil tum ke manga ting kan alus ta me konat ma kilu nang si pilin nang si ting itu ma higher authorities tum long tamil tum pilih tang la hello nil tum na mat imov ba ngam la sila solam ni tum ka chini je pan si pini nang tum media pan tum pa non hilhin pen lan ni itu la si pulo je solar project claim ni han claim mo westland busimute rinon la jomona lang roya thak por no ha bordan kona ma point pono nang han bo nyak tuli ke da ke composition na bangwilo composition na question na bangwilo pono jong si nang tum pu banga solar ban tum revenue bak tik popo la ke nang tum council project kali mate la ke bang PDC la project mate bang corporate project la da rat ka bha ka rat tum ke development pa wanang te development ku pilo wanai ke
nang economic sustain ave pin economic livelihood so se thanga ave pote lake copy development lo to bani panon la development no nang education university wana medical college wana roads improvement fund wana water improvement wana panon la development wana economic life assistance families tumban la downtrodden family tuma ansong ke ponje family a project wana kamal opposi ke halai si development project no mate non like a destructive project mate laso destructive project lo masi not school social organization hampa so political party leader to ban make 90% social organization dum ke ladak sot amen do laso project lo pura rali tum nilio tum char kaduk kawe ta ladak amen do la silent ke ni tu malong leke ave composition lo cha la si tu claim na sabe hala dak arana tum ke non ke pilo akisung ni tu mara batai funo kore kosolo sar unima ne nali tum ke claim ke dam chok unima kachiru jana ekol ko nili tum long leng bodat po nili tum da ke fusar pisar non an nili tum asing bos bosor claim bom ani fu din hut pa line tum sinai ko hala tum han matha the ladak difu bolom chon pro leader sodum lahai tum mage composition men tu lo pi ke pa patai cm memorandum pida chithrak me nili tum leaders so called the leaders land loma kachikrok ke leaders posipu istamna ke pha nang long ri non kang bolo laso 6 square kilometer along ling but choki bangke la bangke purke hala pjr bangke hala daga bangke election ha hesi la kar be rong nang iplungi kar bi tum ge thiki me cher joglu putama thala bikine kar bi tum na joglu wer melu mate laso long ri non isi lang non longin molom samela sangti fur da dopik don dang lo eneli example sipo la langina rai long le anikan bang hanjang chudiki chiri plipen zatum almost 1,50,000 long non la long le bangke bang hala pilo sangti fur de lo long le de lo no claim job long hanja one time 3 lakh 4 lakh long lo hai lifetime na be de lo stala so long le ke anikan bang si lage 1 lakh ke 1,10,20,000 ani bang ta long non ke furpi de lo be de lo hala temporary only no tala ta son po long tala so long leta komane ke 100 bighas dolo komane ke 10 bighas dolo mane 5 bighas lata wine term se depo baki han kwana years par bang gele to mungkin ting ko acha no na bang ke jong si ili tum jong si isi ing tong ji bin de pulote non ke 18,000 bighas lage corporate la epdcl par ki pl allotment lo laso allotment laso project pa implement be fan bang ke nili tum bang ke konama ke dam dang ji konama an ma dam ngi dam un long da me dam lo Ianu long kami ni tu appeal memorandum pi hadak ta hadak pen association teng pulo national long cipita pulo national long dak la national commission for scheduled tribe long bang je hala so te pi pen alang tum reaction nang do fit lo loge lag alang tum notice pi fit lo pe 1 month ang bong pi fit lo 1 month teng lo kalang lo 1 month ang bong pi fit lo kasi lason pulo te non ili tum jong se khan de pulo te penap ke ko non ke lage epdcl pulo pena onilam mali po 1 lakh bikha nang ni ta pi de to ma Mane aku Elon Musk kupo karbing long ke son mineral so ha nepal 2 lakh bikha pino la poisa por laso pura council bondok pitena Elon Musk 100 years jolang dun prong na pikam na election bat chung dang la ha nang long le na khe phanda chelang ai the pusi ani kan wang se ko mane na offer lo bulote na 100,000 bikha pidet mane na offer te 50,000 bikha pidet mane la son lo pote 1 lakh bikha pidet Elon Musk pidet na drone ban jiro na tumta andi la puson mati Lancolo, best karbing long ho nilam lian pidana. Lapu bang Elon Musk pidana. A konsil mat bondok pidana. Karbira jong si ending hang bod lapu klan dana. Konsil li dar jong si komani personal interest, financial gain sipa doji fan. Financial interest kacipang chuji fan jong si claim ji pulote, claim ji pulote claim na. Non ke madu dan yang we nonata. Pen compensation bentula piji pusang jo. Amuk ni people, tamuk ni people ne fast list lok sido lo, ne ta fast list lok sido posisi tantre. Sita la sorong le koson si save nang ji. Corporate pen koson si claim nang corporate exploitation pen koson si cepat jog du nang ko bang kawe. Ili tum pilo konsil bondok pidana nang mante. Pidana nang pun ready lo dilige Elon Musk pada na contact people. I am ready. Elon Musk na contact po. Si ili tum kacet han nang ibang ke ili tu marada phanta ili tu leadership ar ma kona tong dang lagi pone ko sa track lo ne pone ne ma humi me la social so called the leaders of the social organizations ala tu ko pito ko mata ne
only just 1 week 2 weeks nini ni thono pharmacy matharo the lifetimes future generation of anbake kopilone hala bange pakti ko na make future generation make against ga chitu ponlok no hala bange social organization with chini hobe lasi nili non nali tum hoi banda ko pilo ka duk we social organization banta la compensation farmana bange tonon koson si laso along le ki sep nangi ma la pen ke la abin ahok pet along le am phu tum long koson se ko pachiro thochi ma hala bang se apil na chera bang chiro nai la sini le tum isi part bang ke ana bang ke li tum claim lo laso ke pachun thu je part bang la bang ke si no la tum notice pila within 15 days sang bang la tum answer se pinang po consular so apilisa la pidang ji consular so da pidang ji la se 15 days sang bang si la tum si thang ta pipe pote kol bang ko lo mate lasi laso long nali tum ka duk kawe social organization mo da appeal lo hamphang ason bula resim ke order song non ke ki resim ke tang kala pen government ka chito ka tang atum ha ta appeal lo je long le ba ko son se sep dai ba hala ba sa thani abha leader atum so called da resim ke asong tu la government ka chito ta atum ta amien se thap dam ke secretary lo dam se ni to amen ade ta thapi tha weakness we are the weakness the board leaders so called leaders niri tum hala competition la mera vinda ti ali lo solar project lo amen support have we are the boat niri tum purun de do tum but we are protesting hala so the claim bomb niri tum hala so ben sa chengel lo niri tum bangai bahini kang nek lo ba that some things will be happen pu ba niri tum chi ni la hai lang po pi den son ke ate niri tum dakshar kali niri tum ke ladakh ke complain lo UN da complain lo ako UN complain that ako another along complain lang kili lim ta nil tum lang bon pilo konda pem lang ke bang ma because la so fan la so a develop man a project a fan lang kili poisa tanga ke ba hada ka model hada ka chabi king ha pa men start on the la so bang ke bang process la under process lo kasinali tum tar theklong ji website tame dam tum be hala compliance.adb.org nali tum hoda la mo Asian Development Bank atim lo na mo hala dak tame dulu kasi konda ma claim nai nili tum betul labang so project bang ajad abidi pelot la so project ba cancel lagi la pen long le bang nili tum ancestral long le bang pusar bisa pe ki thik pi long le bang ke khang nang ji la pen ilisi non isi bang ke nili tum council ban ka tum ma ke kona so a rules pen kona so a norms pen si nang li tum APDCL ban agreement ke pen agreement che tok hadak 1959 ate include list pi ne they strictly prohibited pun bodi dei pun te ko sodim pelo nang tumi kachi tok ta hala na paklang thek pun to go ha jor lamoy jor long po nane do plote jor kan na punde general and state district of pinchong da na chok ma to willingly litum na kholo la se ni to IPP aims and objective chala lo mate mena long de cherai kom nang ji ke cherai kom thek nang ji jong se mena jong se cherai ke pute nang leadership akyo ata out adura velo mate power lo ke dole leadership li mate nang power lo ke do pengo sin nang si destructive kam ten ro pode nang leaders kali do sita na elijo si khe farman longri farman jo si song de the dry de khe pode nang leader pada chikro ga velo mate la sin ile social organization nam hat kai pil ba ke ang tu mo la lo social organization hamphang song tu kachi pu chot bang ke chok che kachi kro ba land protection there is land protection both the your hello land protection competition cho hang do hello protection competition ke hang mane pilo na ka chikro du lo competition komo pong tha mane pilo papona long le papona posa mate kang that means pilo amining ke pilo ditum da na tum ki jor lo na chikro du lo lai lo mate cita ditum hada na pong chen arduli long pen non se kai sin pino tamane lai lo mate last mane eli tu makhe afan ke hedi mane leadership ko mal non ma identified ta thake eli tu ne so non ga porlo the leaders identified ko ma ko son se claim ke dama identified ke pote non son do bom polake asini li nali tu ma hoi aru puthot chuniri ga tu ge lala je labak so long le ko son si ka protect je phan ko son si khang je phan social organization tum kaduk beta thurpak si nona bang ke ang tong si pen
kamke dunang po lapen council of handa ipilo je nangli tumbo sampai labang so kache tok abake ci withdraw non lapen ke labang ke nangli tumbo ci tok ke lake illegal la sabang so kache tok illegal a joine nangli tum immediate chok che derlo po nangli tum ci kubir non council sol ci kubir tek pulo te ci withdraw non nili tum konane ka mistake do koklo ke chok che do koklo ke par nili tum undermine lo scheduled England so pan undermine lo constitution pan undermine lo lapen ke council land rules me undermine lo bang ci kubira ci withdraw